Laha zaho ro hanaraka ny bazy tuliara zaho fananohitsio, la alika ro babako amindro reniko. Zaho tsy poro ny bazy tuliara zany, ndra zaho miaraka fa exception ane zany, miaraka am président de la république ao mbola afaka milaza hoe manohitra ny bazy tuliara fa tsy poro ny bazy tuliara. Nareo nahita fa zao poro bazy tuliara eo tao amin'ny kabariko tao akily maliniky io. Mba miangavy anareo ao la lehilahy nateraky baba amindro reninareo nareo aboahonareo. La lehilahy nateraky baba nao reninareo nareo aboahonareo vidéonao dao nivola fa nivadika amin'ny hevitra ny ka lasa pour base tuliara satria teo anatsehany président de la république ka natahotsy. Ça c'est le romantisme tuliarois. Olo baka tuliara mbo magnaja tilio maha tuliarois azy. Il est romantique à sa manière. Hitanareo, tsotra raha tiako hovolagna. Laha olo tsy mahay culture an'olo baka tuliara any, mihaino raha notenen'ny ray aman-dreny colonel Fanapera igny de miteny hoe nahoda ty tsy magnaja olo, tsy mahalala fomba. Satria ny olo zatsa manao fiteny malefadefaka. Romantisme à votre manière. Manao lainga tsara lahatra de mahatehotia ny mihaino azy. Fa olo misy lio tuliara, lafa hivola, il est romantique à sa manière. Romantique satria fitiavana no manosika azy. Fa tsy hoe rehefa hiteny zavatra ampitiavana izy de tsy maintsy malefadefaka hanao lainga tsara lahatra. Non, tonga de ty maso ny ripotsiriny. Ka tsy haiko ianareo fa zaho tena nangano hano ranomasoko lafa zaho nahita vidéo naody eo niboaky. Satria niparitaka manko sary hoe nivadiky tamin'ny hevitsy ny colonel Fanapera sy ny sisa. Teo zalahy, aia source marina amin'ny raha toy Jesoa. Fa mila haiko hoe aia tena marina. Niboaka amizay vidéo naody eo fa tena hoe tellement ohatra ny olo nahazo tsy haiko hoe nahazo fahasoava be regny hoe zay koa hoasako le hoe tuliarois. Ka eto le baba na tsy hitanao vidéoko toy zaho misaotra anao satria nanome hery bevata ho ahy ary tsy ho ahy raiky avao fa ho ahy ny tanora tuliara maro anisa le raha nasehonao satria manko olo manam-pahefara ao mieritseritsy fa ka ihonareo nahoda io etoa fa lafa nahoda io ane amason'olo manam-pahefa eto tsy asaky hamoaky resaky. Nampilira baba azy ialako tsiny aminao monsieur le président fa somary mavesabesa tsy teniko toy. Namiany exemple digne de hoe un homme maskoro. Haitsika tsara ny situation misy azy. Nijoro io an-tanjazany, nogajaina tsarajariny, nomena gaja mihantona 3 taona. De avao nomena invitation koa haneho hevitsy eo amason'ny président de la république eo. Avec sagesse et courage nahoda eo nivola amason'ny président de la république eo. Misaotra anao zao tamin'ny fanavotanao tamin'ny 2002. Vita ny teny fisaorana, atao le teny maha-patriotiste. Nijoro io hoe zao antony tsy anekenay base tuliara io ary mbola tsy manaiky base tuliara ao. Misaotra. Any ny vidéo miparitakany. Raha tiako volany amitsika, tsika voaka tuliara koa tsika mafy. Ampoliko ndraiky fiera zaho amin'ny mahazanaky tuliara satria hitako le qualité roa maha tuliara ny tuliara. Haitsika hoe inona le qualité roa maha tuliara ny tuliara tsika? Voalohany, ny resaka firazana, ny resaka foko. Zaho mbola tanora fa somary efa nandehandeha. Niala tuliara zaho nianatra Antananarivo, nianatra tany Maroc, nianatra tany Lyon, amizao zaho à Paris. Donc maro zany ny foko hitako. Tsy hoe zaho manambony loatra ny antsika tuliara fa mifotsy miangasa nolazako. Fa ty olo baka amitsika tuliara ao, lafa mahita olo andala egny, ka henonao, renao manao fivolagna tuliara. Iha tsy mila mahay hoe longonia koa ity olo baka ety, ary iha tsy mila miezaky hanantona an'le olo. Fa ohatrany misy raha manosika anao zay anatinao ao hoe longo koa io. Ohatrany misy hafalia zay zany baka aminao hoe lio raiky amiko koa baka tuliara koa. Igny tonga de longo automatique. Raha zay nefa tsy de hitako loatra amin'ny foko malagasy hafa reo. Tsy voatery ho andafy io fa natsika baka tuliara ao mandeha Tananarivo any. Hoe anaty bus ao ka misy longonao baka tuliara mifamaly amin'olo ao de iha hipetsaka avao va? Tuliaranay io ka ho henteanay avao na tsy hainay baka iha fa manao fivolagna tuliara io donc olonay. Zay qualité voalohany bevata ambony amin'ny fombatsika tuliara. Tsy tokony angatsika ho potehin'olo. Ka fiera zalahy satria raha zay mbony hitako amin'ny ray aman-drenitsika colonel Fanapera. Iha nefa tsisy tombontsony, iha fa retraité. I tsy mijaly, anany andafy, i olo mpiasa mpanjakana. Donc afaka maka plasy, il vit bien. Fa ino mahatonga tsy manao an'izay?
le lio mahatoliara hoe marary anao koa marary ahy, tsongo fon'olo tsongo fonao. Fiera zalahy koa amin'ny point raiky zay le hoe fitiavana mahalio raiky baka toliara zay mahatonga olo toliara taloha manao hoe zahay koa zivaniano, zahay koa zivaniano. Point faharoa, qualité tsika baka toliara de le mokondoha toliara. Zany hoe io mokondoha toliara io zany lafa io nanao zao hoe mety raha toy, tapaho lohako toy, lentao tendako toy, fa io mety na ino pression ataonao ahy. Mokondoha toliara io lafa mijoro aminao mivola hoe tsy mety raha toy, ty firobasy lohako toy, fa io tsy mety jusqu'à farany. Mokondoha mahatonga hiaro lonoko toy jusqu'à farany na ho vonoa zao na ho velomy satria fitiava manosiky fahamarinana no hajaina. Donc mokondoha tsy matahotsy fahafatesa, tsy matahotsy horohoro, fa mijoro amy ty heviny. Zay qualité roa rezay mahatoliara ny toliara hatramizay. Fa tatoato raha zay somary fa tsy de hita loatsy. Ka lafa nahita vidéo nahoda igny aho, zay koa soko le toliara zay koa. Atao akory tsy ho fiera hoe zaho baka toliara amy fahitava raha manahaky regny. Ka ty raha manahaky regny mahavelo fanantena ho haintsika tanora, ho haintsika ray aman-dreny mbo maniry te hagnasoa ny toliara. Ho haintsika tanora mety fa maro tsika kivy, toliara cimetière de projet. Hatreto fa ino mahakivy antsika io? Raha qualité tsika ro bevata tanisako teo reo, hitatsika tamin'ny ray aman-dreny colonel Fanaperao reo, tsy angatsika ho potehy ny vola sy ny voninahitra sy ny fotoana. Toliara tsy maintsy mbo hijoro na tsy androany ho hamaray. Ka zaho amin'ny maha économiste mivola eto, tsy sarotsy mampanjosa ny toliara, tsy sarotsy, maro raha azo atao atoliara. Fa ino banga, misy qualité roa tsika fa tsy ampy qualité raiky. Stratégie tsy ampy amitsika vahoaka ny toliara o. Ka ay amin'izay stratégie ty matetiky misy azy baka amy kapitaly agny. Ataon'olo fitaovana amizay tsika. Satria le olo mana stratégie fa le qualité roa tsy ao amile olo. Ka alan'olo zany tsika baka toliara any, ampiasan'ozy le qualité roa amitsika ao, ampian'ozy amy stratégie ndrozy fa tsy hanasoantsika fa hanasoandrozy. Midika va zay fa tsisy anaky toliara mana stratégie, tsisy anaky toliara mana projet hampandrosan'ny toliara? Misy ao, maro, miparitaky eraky ny Madagasikara, miparitaky ivelan'ny Madagasikara. Fa mila mimpoly tsika à l'origine, ino le mahatoliara ny toliara, resaky foko sy resaky mokondoha. Ka mokondoha tsy voatery handesa amy raha raty, fa handesa amy raha soa. Bon exemple oasako, iny exemple de vie nameny ray aman-dreny colonel Fanapera antsika iny menjika dera zany. Eka compréhensible hoe manomboky kivy tsika satria toliara mara laha ente aloha tsy manjosy fa mihemotsy toliara. Fa zao maro asako tanora ny toliara manana projet ary io tsy maintsy tanteraky amy tianjo ahatanteraha azy. Zao olo sady mivavaky no mpandala ny tantara nyainany monde tsika toy. Ty tantara tena mitay zay zany, tantara nyainany monde tsika toy d'après ny deuxième guerre mondiale. Mafy be i États-Unis, mafy be i URSS, jusqu'à hoe Europe nizara roa, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Allemagne moa zany ty fizarany nisy ty mur de Berlin. Vita deuxième guerre mondiale, guerre froide, mihamaro avao ty olo maty, mihamaro ty olo kere. Armée ty raha mameno tany toy, course aux armements, aux armes nucléaires sy ny sisa. Tsy nisy ireo mpitondra anakoroa lehibe hatramizay reo hieritseritsy hoe tsika hanao marche arrière koa fa tsy mety raha toy. Donc zany laha ty espoir tamin'olo niaina tamy fotoa zay ro hentea, mety fa kivy hoe monde tsika toy koa tena fa ho potiky. Surtout ndrozy tany Allemagne tao, hoe fa nipotehy Hitler, eto koa tsika zao mbo potehy ny bloc de l'Est sy bloc de l'Ouest, potiky tanteraky Allemagne, potiky i Europa. Fa zao ry havana, ianarana ny tantara, tsy atao par cœur iafahabaka avao, fa hangala leçon. Niavy Mikhail Gorbatchev tamin'ny 1985 sa 6 teo zay, nitondra jusqu'amin'ny 1991. Olo be voninahitsy satria iny président nitondra ny URSS, Union Soviétique. Zahery lehibe mifananjana amin'ny États-Unis tamin'izany fotoana. Io koa ty nieritseritsy hoe Mikhail Gorbatchev no
olo hanampanetretena sy hanampitiava voalohany. Ka nandiniky hoe mijaly koe vahoakan'ny RSS reto. Henteo koe raha mahazo an'ny Russie zao. Crise économique tsisy miraharaha. Fa course aux armements avao. Jala mandeha amin'ny famboara fitaovam-piadina any, tsy hita hoe hatao akory. Firy ty olo maty hosa Mikhail Gorbatchev. Inona nataony? Na de teo ny pouvoir, ny voninahitra, ny vola, ny kaiky Ronald Reagan, président des États-Unis tamizay. Hoe, manao akory koe raha lay raha toy koe, asiatsika fandiniha. Raha vaditsy any koe mur de Berlin toy. Raha vaditsy any koe bloc de l'Est, bloc de l'Ouest toy. Fa tsy mety koe fa maro ty olo maty, maro ty olo mijaly. Ndao tsika koe hanao fihavana, ho homme de paix tsika. Tsy nataony ambava avao raha iaby zay, fa mialoha nanovany an'izay, nanjay décision unilatérale Mikhail Gorbatchev mahakasika ny resaky fitaovam-piadina. Décision unilatérale zany ny dikany, zany hoe tsy misy accord bilatéral hoe zahay koa ery États-Unis, zahay hampihena ty fitaovam-piadianay de nareo koa mila manao. Tsy zay natao Mikhail Gorbatchev. Fa i raiky avao nanapa-kevitsy hoe non, ahenatsika ny nombre ny militaire mioccupé ny Europe. Ahenatsika ny vola mandeha amin'ny fitaovam-piadina. Ndao amboaritsika ny économie-tsika. Zay réforme économique interne nataony Mikhail Gorbatchev de manière unilatérale zay. No nantsoiny hoe perestroïka. Lafa hitan'ny États-Unis moa zany fa tena sincère marina Mikhail Gorbatchev, tsy nangata condition fa tonga de naneho amin'ny fihetsika io hoe zahay fa tsy vonona hialy koa. Zahay matanjaky, fa zahay tsy vonona hialy satria le ain'olo mampalahelo, olo maty kere, olo maty jaly. Nagnaraky koe Ronald Reagan sy ny kompaniny, rava rihavana ny guerre froide, rava ny mur de Berlin, rava ny Europe mizara anankiroa bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, taty afara, rava ny URSS, Union Soviétique, ka lasa Russie. Olo raiky avao nahavita raha iaby zay, laha tsy ina nomboka azy. Tsy hay hoe tamin'ny 2000 firy vao nirava ty guerre froide ty. Tsy hay hoe tamin'ny 2000 firy no tokony efa ho nitsanga ny 3e guerre mondiale raha tsy teo Mikhail Gorbatchev. Ry havana, olo raiky avao baka Tuileries ao manana mokondoha mitovy amin'ny mokondohan'ny ray aman-drenitsika colonel Fanapera iny. Mijoro, manana projet ary crédible. Igny Tuileries fa tsy tsatsy. Satria maro ane olo te hanaradia azy, fa matahotsy, mila un vrai leader. Ka io laha vao misy eo, tsy tanjaky Tuileries io. Amizao hirahira ny fara gijony. Fa ho avy fotoa zay, ho avy amintsika koa Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev io tsy olo baka ia, fa olo baka Tuileries ao. Ka kivy, surtout tsika tanora, zao hitanareo zao ne anan'olo baka Anjanuvoro ao, mivarotsy kida amoron-dala. Hitanareo plateau rey, mandeha tobila plateau rey. Zay tena meloma ray aman-dreny koa. Laha ty raha niainako tamin'ny fotoa zay, zao tsy nieritseritsy hoe zao havita fianara en France, en Europe toy zao. Fa zay le hoe ianarantsika ny fiainan'ireo zoky olona taloha reo, hitondrantsika hery amin'ny fiainantsika. Ka ho haintsika tanora, hoy tsy siasatsika androany, sahiratsika androany. Fa tsy zay ro hanovantsika fahatany. Hamono atsika longotsika Mikhail eo ka hivavavatsika sanandro hoe sokafinareo base Tuileries. Agny misy ohabolan-drazatsika zay hoe fia raiky mandolaka. Nasehony baba colonel Fanapera amitsika. Fa tsy voatery handolaka ny fia lo raiky. Maro fia lo Tuileries ao. Hitatsika menomeno amin'ny réseaux sociaux sanandro hoe sokafinareo base Tuileries mahasoa anay regny. Regny tsy angatsika handoantsika. Angaondrozy lo. Fa tsika mbo manana le lio maha Tuileries atsika. Tsika mbo hoe misokatsy ty conscience tsika hoe zahay olo baka Tuileries, olo mana qualité amin'ny resaky firaza, olo mana mokondohanay hoentina hanasoa ny hafa amin'ny fahamarina. Tazomo koe raha zay fa kanganao sy mba nijala. Tsy hitatsika fa koa olo fa milliardaire fa teo amin'ny fitondrana avao depuis zay nefa mbo tsy reraka avao, fa mbo mila satria lasa andevozy jala. Zay zany raha ilatsika io. Satsika mieritseritsy fa sambatsy olo regny. Laha ny sambatsy ndrozy tsy nanao an'iregny. Jala lahelon'olo, jala azo amin'ny ain'olo. Zay vao ty raha hafiarantsika, tsy fombatsika baka Tuileries. Tsika ankalazan'olo mahery loha, fa tsika mahery loha amin'ny raha marina. Tuileries te afilongoa. Ka hoy aho hoe manjam-pahatongavany Mikhail Gorbatchev Tuileries atsika, ka simba atsika lay qualité tsika roa bevata re zay. Événement bevata biby tokony miinterpeller antsika vahoakan'ny Tuileries, iny zavatra nasehony ray aman-drenitsika iny.
Zay fa resaky moa tsy atao lava fa ny tantara noho tsara, hitantsika tsara ny zavatra nampianarin'i Mikhail Gorbatchev antsika 1990 izy nahazo prix Nobel de la paix. Ka anjo raiky any koa tsika baka Tuiliara ao. Mbo hataon'olo zao hoe fata Tuiliara any va nareo? Malaza ny tany zao any, mivoatra ny tany zao any, milamy ny tany zao any. Himpoly le hoe Tuiliara tsy miroro. Fa amin'ny fotoa zay Tuiliara tsy miroro ny fahasambara. Fa tsy henany zao hoe Tuiliara tsy miroro ny insécurité famonoa olo vakitrano. Hampolitsika amin'ny maha Tuiliara tsy miroro nampalaza azy taloha ndraiky Tuiliara tsika io amin'ny fotoana voatenjin'Andriamanitra satria moa ny tenako izay miteny eto olo mpivavaky sady olo tia tanindrazana ka tsy afaky manantena raha tsy misy sitrapon'Andriamanitra ary tsy afaka hanantena raha sitrapon'Andriamanitra raha tsy misy effort participation baka amitsika. Aide-toi ho izy ny fiteny et le ciel t'aidera. Mankahery atsika vahoakan'ny Tuiliara ary miangavantsika tananjoa tohanonareo hatramin'ny farany ny hetsika manohitra ny base Tuiliara. Satria raha amizao fitondram-panjakana zao no misokatra io projet io dia manahaky olo mihaza fosiky regny njozy mihina ty ranony mamimaminy tsika vahoaka Tuiliara mihina ty kafony. Romila Ravenjanahary inona ny hevitra kely iny velomako tompoko.